Baş xi. O'tira xi. Ulanma xi. Yalğız xi. Babamdan xarcınıdan xarlı çıktı, xarızın yançıqığı asta tıktı. Aşxanada aş iter, apam bilen hedemler. Yalap yürər tilini, qorsqı aç biğemler. Çokkadarla bak çıkadı asta asta, tiyin oğru gocıvaldı toydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Dərəx şaxları usulğa çıktı. Xat. Şah. Mahqa şanı koysak naqşa buludu. Nax. Naqşa. Xiga mirni koysak ximir buludu. Mir, xemir. Xuşqa xuyni koysak xuşxuy buludu. Xuş. Xuy, xuşxuy. Hamid. Neman. Xaman. Tep. Tepti. Hamid xaman tepti. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidegiler bilen billa bir tağ önkürde yaşaydiken. Bir günü Eyiqcaqның dadысы Eyiqcaqqa: "Әмді сән мө чоң болып қалдың, bu yen мәктәпке беремәм. Ülgünüş qiladigan ayrim hocam bo'lmasa bo'lmas. Şoňa biz ormanlıqdan daraxt kesip kelip, kengri öy yasap, şu öyde turaylı." depdi. Bahar kelganda ular ormanlıqqa beripdi. Bu çağda daraxtlar diqsirib çiçekligen ekan. Bunu görüp Eyiqcaqның daraxtlarni kesishga ko'zi qiymapti. Yaz ketdi. Ular yana ormanlıqqa beripdi. Bu çağda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqның daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymapti. Kuz ketdi. Ular yana ormanlıqqa beripdi. Bu çağda daraxtlar meveler pishib ketgan ekan. Eyiqcaqның daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymapti. Qish ketdi. Ular yana ormanlıqqa beripdi. Bu çağda daraxtda nurg'un qushlar chang'i tizgan ekan. Eyiqcaqның daraxtlarni kesishga yanali ko'zi qiymapti. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qopdi. Eyiqcaqның dadisi Eyiqcaqның ko'nglidagini tushunib, davomli tog' o'nkirida yashab yeribdi. Ormanlıqdagi hayvonlar Eyiqcaqның ish izlaridan ta'sirlanib, ota-bola ishkaylarga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi.